Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Namhlanje bekuwumkhosi waminyaka yonke obakhona njalo esigodlweni ke sesilo. Njengoba ke namhlanje bekade ngokuqala nqa umkhosi ke womhlanga usuka ke esigodlweni ke Nyokeni uhamba ke esigodlweni ke sisha sesilo ke sibusayo usilo kumisizulu kaZwelithini esigodlweni eMashobeni eMpakama enyakatho ke nesifundazwe saKwaZulu Natal okunguwadwani waseMpakama wasePhongolo empeleni. Isilo samabandla inkosi ke lapha kumisizulu kaZwelithini swakalise ukungenami kwaso melana ke nesenzo ke senziwa ngabako SABC. Isilo ke simangaza abaningi lesikhathi ke sithatha kukhololo sobeka ke eceleni sifaka ke ibheshu la ukhombisa ukuthi ke mina ngingwakithi futhi ngokwaZulu ngingozulu futhi ngiyazazi ukuthi ke kumeleni okaZulu noma okamdlokombani uvele kwathatha ukhololo obeka ke eceleni waqonda ngqo inkampani ku SABC ngalesenzo ke sabo sokuthi ke bathunaza ke njeke lapha ke sithunzi ke sikaZulu. Isilo samabandla silibeke ngembaba ukuthi ku-SABC kungani ungabizi abantu abanolwazi ngomlando ke nangesilo nangomlando kwaZulu. Ithi ke bakhona abantu ebasiyo noma ke futhi abagunyaziwe ukuthi ke bahamba beyokhuluma futhi abazwayo ukuthi ke banolwazi ngomlando kwaZulu. Uthi ke balanda ke lo muntu okwaXulu ohamba ke thunaza ke isilo. Uthi ke lo muntu selokungangena ke esikhundleni uthunazana njeke ke noZulu wonkana ewuchwenza ke uthuke uchokofula phakathi ezindlini ke zokusakaza kwa-SABC. Ubabuzile wabakhomba ngomuntu wathi nina ke SABC ngiyanikhuza futhi ke yekelani ke lento. Nakuba abantu abaningi bekade sebemangele futhi ke betheke amaphaphu ke aphakama ngemva kokuthi ke isilo ke sibonakala sengazi ukuthi ke sihlabekile. Isilo umzimba kwaso nakuba kubungajabulisi kulomkhosi komhlanga njengoba abaningi beke bekuveza ukuthi kusona la sengazi ukuthi ke sihlabekile nakuba ke kufihliwe. Lokho bekufakazela nangendlela ebekade ke sinyathela ke ngayo bekubonakala sengazi ukuthi kukhona inkinga ekhona kukaMdlokombane. Kodwa kuye wama ke isibindi waqunga wama ke nezintombi zakhe ongamatshitshi komhlanga ehambisana ke futhi kanye noNdlunkulu ke wakwakhe ke uMamdluli ubonakala ke gida ke nazo ke izintombi ke zomhlanga khona ke esigodlweni sesilo eNyokeni khona ke empeleni ke Mashobeni inyakatho ke nesifundazwe ke saKwaZulu Natal. Isilo sibonakala ke uzi ke ngempela sikumele ke lokho ekuthenini ke siyisilo saKwaZulu. Sibabuzile ngqo ukuthi kuma nizoyeka ke lo muntu edelele kumlando noma delela ke isizwe ke sikaZulu delela ke nina kuqobo. Ningabuki ngoba ke suke ebalula ke igama lami kodwa usuke edelela kuZulu ke wonkana. Uthi ke nina SABC nalabo abantu nabangani bene nihambe ke nibabiza nithi abaze bezothunaza isithunzi ke sikaZulu. Uthi hayi ukuthi asikuboni lokho futhi ke uphinde wabathembisa nokuthi mina ngakhuluma libe linye maqede iZulu luhaqabale khona manje ngalento ke niyenzayo ke. Umkhosi uhambe kahle futhi akaze kuze kubeke nazihibe esigodlweni ke sesilo. Nawo amavideo ke silo lapho kade sikhuluma khona nezintombi siphinde futhi ke sikhuza ku SABC ngesenzo ke sakhe ke esibi esithi ke isilo cha angisithandi isenzo ke sawa SABC. We SABC animlandi ngani uProfessor Maphalane? Animlandi ngani uProfessor lokungani uProfessor lo ngubani eUKZN animlandi ngani abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu abafundile ema university aphezulu anibalandi ngani ukhona uOthi Nxumalo animlandi ngani nikithima niyosilandela lo mquba lona lo umusa culu ukuthi ezokhuluma ngathi nisibulalelani isiphila ngiyanikhuza SABC umusa culu lokho ngangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami kodwa Zulu kunento efantini yazi umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobolweni umusa culu ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe hey the nations are angry we are angry we will do anything to protect and preserve our cultures do you understand Nina besilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu
OkaMdlokombane ukhombise ukuthi-ke nembali usamile-ke esihlalweni sikaZulu futhi uphinde waveza ukuthi-ke lesihlala hleli kusona kukho lula-ke neze kodwa-ke wakhe umsebenzi uqonda kahle kamhlophe ukuthi kufanele alwele-ke uZulu-ke wonkana isihlalo-ke lesifuna ahlale-ke silwela ngaso sonke isikhathi futhi-ke ahlale-ke eqinisekisa ukuthi sihloniphekile. Ezinye zezinto ey'theke zagqama ngalesi sikhathi kuvela koNdlunkulu-ke besile sebuzile abangomama-ke kusona-ke isilo-ke esiphilayo njengamanje. uNdlunkulu ukamafu ubekade-ke khona labo Ndlunkulu-ke behlezi bekhona ngaso sonke isikhathi uma ngabe-ke okaMdlokombane-ke etheke wamemeza nakuba-ke futhi bekhona bekade kusaziwayo bekhona ufaka phakathi-ke ubantu bonke wolomisa kanjalo nomnumzane uJacob Zuma bebekade-ke bekhona kuwona-ke lo mcimbi obugcwele-ke uphuphuma. Isigodlo-ke silaphaya-ke unqenqemeni-ke lomgwaqo u-R66 uma uqeda ukuwela inkunzane nje kusuka ngasesigodlweni kwakhangela yilapho kukhona khona. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.